Office Executive Engineer PHE Maukarwat Division cum Member Secretary jangka District Swachh Bharat Mission Gramin Southwest Khasi Hills District haka arpauterik nai wing kala rakhe ka World Toilet Day hajar arpusau halor kapang kipan khana kajaka nakabenta kajingsuk Toilets a place for peace balapan long ha PHE Hall Maukarwat kajing thumu jangka ni kajing rakhe kalong ban pensngo thu pat ba ya kajing don kam ban le khoi le suba hala yeng la sem par kumju ru ya ki pain khana ki ba ngi pidon kam man kapor bat barabor ki pain khana ki de ki benta ki badon kam hadu kata kata ha kajing em jong ubriu hang ni hasla perthei nadu ki khlung khana hadu ki temben ki kro ki don kam ya ka pain khana ka ba khoi ba suba ka balait na kajing tingit ki pain khana ki ba khoi ki yada na kajing pur jong ki khnyang jing pang ba bun jat Shu hakani kasngi la pliru ya ka lumpung hikai pai ba campaign halor ka World Toilet Day hajar arpusau kabala sedang haka khat khandai tarik nai wing bat sapenkut haka shipau tarik no pra hajar arpusau hakani kasngi sedang ya ka jing rakhe la don lang uba ke nong besau Executive Engineer PHE Maukarwat Division ubala shim ya ka benta kumbu kongsan Idan pun di program, Hendrai hadir kata SBM 2 kepala staf untuk Usman Hajar Akuway Dr. Nihab kata SBM 2 mentah, tentu kepala staf Hajar Kasau kata SBM 1 mendapat hak SBM 2 kepala staf untuk Usman Hajar Akuway Dr. Mentah kani kata SBM 2 di hang ni ngikam concentrate susu ya kini ki individual household latri kipai kana kabani ai hagi longing hagi snow bitau but menta lembaga kada ka program long PE ba kidon kita kibang ikut kita ki electric vehicle kibang ngada lunch ngada sam ngni hapo mo blok karena ka blok amo korbat blok hasan teli ki vehicle nanta po rani ko blok kabang idang siu lunch ya program ya bang ada sam kami teli tikini ki vehicle kilong na kabanta ban transport batkit ya kimar kibopot la ulong ya kipastik la ulong kinu dia kibopot te nilaan kisno utha balai kata nak kata ke khoi bati suka but menta lemba jong kali ka program jong ka SBM 2 ngidam dong sibun ki ATA ki ba nginang ye train na sikmat nak benta ka jing khoi ke suka la galong panyara pasna ye ki paithana hakilong ilong sem la galong nak benta ban penpoy ye kini ki nyut imar ki bopot pankit lemba jong kini ki ibis ke lane lakalong basna ye kini ki storage shed pantulang ye kini ki dia imar ki bopot hakitu ki jaka penlang kisno ki thau ke joni ini ngelana ai bopodar pat kisno ke sina jenama kata lemba jong kadeka program ke ba kerpang kabangi yang kebentar kawal sudah dikelong ba nak kebentar jong ki snow kita kilonging ki balayo ikini ki paikana nak kalian jong ka office ikarpat ipi ba pin sobha ya ka sumar iki ni ai kini ki skim paikana nak kebentar ka jing coaching suba ka jing pi nak kebentar ka jing mentoy ka jing pi mentang ya ai kini kiskim pancana hakador khaar hajarika lesing perkat wa kata ka pisah ka dei ka pisah ka berang rin oi berang rin ada ni sinabha handai tang na ka benta umno ban nai kata pancana na ka benta bangila ban penerkam ka balong ordinary ka bangila ban penerkam ka select sabar daru sekiar kamu tangga kani kapisa ajar kami ai naka department ke ini naka SBM kami
kalabiang. Bat kidan kilong yingru kiba kita sina kamha susu nalor katu khat abya leste kita khat bakane kampat biang kirang sina kamha susu la kalong da kaba kilek ha basna ya ka kamera da kaba kisna mo siang da kitais bat kunta terde dinama kata ini ka syong haki kaji suthu kaji kodo yuki mo ba kane ka kisah kaba kiyo khat aja wala kadai ka bakit ngre kila nang sinabha da kanu ka kom ka bakiyo nang ba kata ka kena ka baki penkam kanong ka ba biang ka bakila na penkam hakinu kinupo ka distrik banon sang ka ward authority ka ba ngisdang ban le ki activities pa nado ka kaknai tarik man takasini hado chipol tarik jong open ID sebab de ya kani ka ward de kamdai kasin ka banikong ya ka bani na kalian jong ka office ni rake kani ka de kasin ka ba ka balai ya ka bana kalian ka office ni la le man la kasna kadang ni ka po ka ba mensua bana kalian ka district Swachh Bharat Mission le bahai kani campaign hadu ba madam lalu tip aro ko madam lalu ya le pania kublik ti ya Akshay Kumar jadi te kaniru kadai kabenta let's say na kalian juga district jumi ngila ban le bahai kani campaign na kalian kinong ikmat jongka Southwest Kasih jumi kin le let's say kila ban le ban kendu dia sai tuwe kibrara ambassador jongka Swachh Bharat Mission te kedia kesukuan hari ini kani ka wal tadi kadai ya kabang rakhi ya ki toilet jong kila pandai ki public toilet kila pandai ki individual toilet pat kila pandai ki community jong kisno pair kajithu kalong ba kumno ngen benek besar ya kajikut jong ki toilet kumno smart ya ki toilet pat kumno bani ngena ban le khut ya kini kenang ba ngen lai na kita ki sini kiba wan hai ki beliau de